Hakan ni kena paisngi. Ngada aingu ya ublay sa isian bangayo ban wan pat shepi. Ban wan ra ya ka jinga pusan lengkat lengbat nga. Bat ka jingikai nakaktian ka jong ublay. Bat lada pin skor kaktian ka jong ublay pin sautu bahaya ka. Ka jinggar kuan ongi pi para. Tan long syaki bom cukut bat bom cukut. Ti kum tanga priang subhaya pi sya kata ka jinga pusan lang bat nga ya kaktian ka jong ublay. Bagan ngech kem bagan long ka jinggar ku ya pi bat ikiying kasem ka jong pi. Kum ta na ka bi pi paro ka kata ka jong Jesus Christ. Agaknya pi bagaying kasem ka jong pi na priang kamet ka bakoy ka bakya. Maka dia kepol komenta nginya pusan rengkat lambat nga. Na ka gospel jong Lukas kalong ka bakandai kada khot ka ba san pinyo hado kada khot ka ba Henry Fuar. Ka subject ka bangan kren ha ka kepol ka the cost of following Jesus. Kador ka bangihapan siyo habangi bud yaw Jesus. Nakador habang ibot ya Jesus Christ. The cause of following Jesus. Kajing terang gajonga. Bagajing kwa gajonga. Lengbaga di kubur. Baga ni kadam long ka one of the sermon. Kadam long tanggaway na kita kubur. Kabapin shim haga ni kubur. Hindi nga kwa bagan long ka reality. Kajing shisha, kaban pen kaladur, kaban pen thamai, ya karukom perkat jong pi, kakum kani kapenta kabangan kerja pi. Hakaba pin ay kita ki genuine answer. Pin ay kita ki jing jubab ki balong genuine. Bapin da shim ya kata ka senja, ani ka action. Dakaba pida duwai shisha. Hadin ba pindayo sngawi ni ka kubor. Bangadon ni ka jingkarman ka bakra. Bakan penkala ya ka jing emjonga ba de ka jing bajok piru kumju. Te kum ta ka de khot ka ba san pinyo de khot ka ban rifu ar. Ka kren primarily ha ke bedai bat kador but ke jinglong jong kata ke jinglong sendran ka basisha. Mo primarily ka ni ka cause balik kata ke nature of true discipleship. Pihak man sutu ye kan. Ba kata ke jinglong sendran mo discipleship. Kalong ka pamla ban penikhlat na kata ke genuine saving faith. Na kata ke jingget kabasisha kabapen yepi. Discipleship ni ang cannot be separated from genuine saving faith. Hoy kenika dekhot, ani kini dekhot ada dekhot kabasan penyo ada dekhot kaban refuar. Kami kai siapang ba kajing pen da kajing le. Kami kai kata, kami kai ka salvation by works. Namang itip baka jing pen kada dagai jingai lengba ke jinget ha ukres marwai ha kai ga bulong bada kai ga bule nadu pasang adu ke bakod. But rather kini kita Bible kipen pau syangi ya kata ka jai allegiance ani ka commitment kabalong wholeheartedly kepada ka donut baro kabaya but ringki but ka true conversion but kata ka jing pen kala ka basisya ka bangilama ladang ila don ni ka true conversion kata ka allegiance ka commitment ka jing Yesus Christ kalong wholeheartedly taka donut baro ini page ang kalong ka jing kai na ka bentajo ti ka context jong kini kita khot ang ni san nyo don refuar kawan
Hadin ba u Jisu kemit ialah ki khmat ke jong u sha Jerusalem. Dengan puli ke ke benta nu Lukas bang ka ba khandai ke dekat ka ba san pawai. Pilihan tu kentin ke bawang kemni. Kalau jaruk men ba la jan poi kisngi ban priang noi u sejrong. Kamot syaka ket ke jong kupa. Haling ke jing ipat jong u na ke jing dep. Ba u te ula theus kem la ka khmat. Ya ka ban lecha Jerusalem. He set his face ula theus kem la ka khmat ban lecha Jerusalem. Kay gani ka bang yaban ihan ni kadai ka determination na kaliang jokres. Udah ni kata ka jingkot jingmot ka jangu ba unle chapo Jerusalem. So ka jingkali ka bangan kali ka por banle ka ai banle Jerusalem. What is the purpose? Ka ai ka jing what is the motive behind? Jong kata ka jong kita kikintin kibalong determinative na kaliang jokres. Aku aman ai ke jubab balengkot akan ikepor. Kini kikinti na dekat pasan kuwai. Kipen isyani ba u Jisu unlet sa Jerusalem yakaban IT no ila ka jong im. Na kabenta kita baro ken giban siya niya au kumutray ba unang panimo jongki. So kajing temuang ni kadai, he is moving toward the cross. Kata kadai, kaba niyo i bang iskang tu abang ipuli kaktian ka jong oblay. But kani ka determination. Kabang i na kaliang ukris. Ya kaban let sa Jerusalem ban tilo kading fraban ba aki pop jong iba ban panem yangi. Balik kita giban syania au kumutray ba unang panem. Kalong kaya per ba na kinikilangot kibriyo na kadakot kabasan pinyo hado kadakot kaban repuar. Namar ka commitment jongki kalong conditional. Kamlong kumbalong kajong Jesus Christ. Hikata ka day ka ba ngin skong tuwa kini ka po. Namar kadakot kabasan pinyo hado kadakot kaban repuar. Don langot kibriyo kiba express ya kata ka jingkwa ka jongki la ka interest ka jongki ban but ya Jesus Christ but makumno wa Jesus u expose ya ka doonot ka jongki. So the issue hangni kadai kani who truly belong to Christ. Mano kita kibadai sisa ke jong Christ. Kata lagi isu ke bening ko. Ka isu ke ba? What does genuine discipleship look like? Kumno kata ka jinglong sangran ka basisya kalong. Tadi ke ba? Kabala. Are people willing to value Christ? Hato kibriyo, ikloya ka ban nyoko request, halor ki ai baro. Laban ka comfort, laban ka family ki jungi, ni kinu ki earthly jingade hakani kaperte kata gade kabala na bang ham sung thu ba biblically commandment kata ka jinget basisya kapen mi ya ka jingong senran ka basisya mo true faith always produces genuine discipleship but ya kata ha ka jingmod kajong pi siwa bangin yan syakmat. Te kum tangin yan syafran. Kadakot kabasan punyo hado kadakot ban refuan don likely kita ki encounters. Kawai ke encounter kadai kadakot kabasan punyo hado kadakot kabasan pupra kabakren ya utau comfortable follower. Bangin epet siwa yun comfortable follower. Nang ta kadukot pat kaba san pu kendai hadu kadukot kaba hinrupau lalagi nepe hang ni kakren yau ta u delay follower unong but ubabut teh ba kadukot kaba hinrupuan kakren yau ta u divided
follower. Uta unong but ubaka dok jong kadang parya. Divided follower. So comfortable follower, a delayed follower, a divided follower. So gini penyeng kong ni follower ban kong pada comfortable follower. Pina pe ka kok ka basan nyo kong kum ni ha ka Bible ngan pule. Ti kat ba kidang yelet agata kalenti. As they were walking along the road. Kadi kalenti kang bang ong menne, kadi kalenti saka ding fna ban yap na ka benta jonga ba jong pi. Kata kadi kalenti ka ba ukris ula set yala ka jong kakmat sate. Kadi ka bang menne kadi ka ay kakalenti saka ding fna. Namar kani kadai ka ba Jisu ula de penyesu lupa haga nihi ka ju kalenong kumba arsi ni haga de khot ka ba arway ba ka khot ka ba ar bu ar ladangan puli ka de ka pokong kom ni kan puli ka ba bu ar uda ong ba kadai yu khunu bre ba sha sibun ki e ki ru ba on kentat yu da ki temen basan ba ki rang ba leng do ba ki nong thoro ba on peniap yu ba on pemipat yu ha ka balai kisni. Anda pun kada ka basan puway. Ana jan ka po de ka on lek no salaga jong ka jaka. Sakata ka jaka ka ba uwan. Mo saka khet ka jong pa. Ula set yala ka jong ka khmat jong Jerusalem. Ba ka basan punyo. Kat ba udang lek ka ba udang lek sakata ka jaka. Kata ka lenti saka dingfna. Ngi ka encounter jong ki langot ki min sem ki bakora baka jingkai ka bakra kolong so kane kelenti ngan biak dia kane kelenti come back dia kane kelenti ka the road to the cross to die nama ulai jisu le thu lupa asin ha kane ka jui kalan ka we ka ba afwar ka we ha ka khot ka ba sapusa ndai ne ka ta ne ka bangi he ka tien ka jong oblai to ngi ne pe ka khot ka ba san phnyo ngini pe dekat pasang tunjuk mo. Tekat bagi dengan lek. Ngini pe jaga fast encounter. Hagata kalenti don away ubelong ha u kotrai ai ngan but ye me kacaba melek. Ta gari ka jing terwa ka jong. Uji stute ulong ha u ki mers yang ki don ki jeliu bagi sembleng ki jakarit ngen re kono brio don jakaban bu lagakle. Uni ude utau comfortable follower ngen sabatai balik. Wang I will follow you wherever you man boat ye me kacabamile. Abang ipuli na ka Bible ni siyong tu bau ni ubri upan iya kata ka willingness. Kajinglong la klo ban boat you try. Bakar kum ka gospel jo Matias. Uni ubri ubatarwayu Jisu ban boat yaw Jisu. Matias ang uni ude unong to on those scribes. Pilan puli kata gospel Matias pra kakanda do arkau. Bau ni uscribe buong, I will follow you. Ngan buat ye me kacaba melek. Baka ni kantin buat ada follow. Kawan nak katinggrik. Kabamod, ako lo ki ho. Kajingmod, jangan ni kantinggrik kamod. Banyad akaju kalenti. To walk the same road. But siwa mangin ya sakmat laga potong ini perkhat ya kadika definition. Uni uscribe ong kotrai ngakwa banya ya kaju kalenti ka bame me ya. Pitip kalenti jong kading pula. Kalenti jong ka jinglan ni ladi. Kalenti jong ka suffering, kalenti jong ka jingkenya. Kata-kata kalenti jong kres. Naga benda jong apa jong firma kata kau basan puai ke keren ni kata. Kalau kau bahas apa keren ni kata. Kalau kau kau bahas sah ke keren ni kata. Habang ipuli nak ketien ke jawab lagi. Bau ni uskai bau nak kuah banyak kata ke juga nanti apa memia. Ini perkatakan dia dengan ke definition. Hakadur ke jingkeli. Are we atau ngilong lakroi ni mangi bangin but yau Jisu hagaju kalenti ke bau Jisu ya.
Kata kada ke banghamparkan. Ladangan keli ia ki Kristen. Hatuk mapi barok pi bu pi dan kata ka jinong la kloi ban bo du disu. Kinong mo baleng nong la kloi pi mi bang le je seng. Helengan bu pat ia ko ke jingle. Hatuk pi la perhat pat japang kedor. Haba pi ong ba pi bot yau Jesus. Nama kador ka bau Jesus si usiu na ka benta jing kador ka barem. Baladangi kwa bangin ya ka juga lenti ka bau ya iha ben siu kador. Hi apa satu ini kawai para bangin sapa ya. Ujisu utip ya kawai pawe ka dono jong obo kentup yang akan dikepor. Kentup di kita ke basngap ya ka dikubor akan dikepor. Utip dan ayu ka dono ka jong. Utip dan ayu ka dono jong ki langot ki breu ki bau ya encounter akan ka kebasan penyo do ka kabar refuah. Utip ya ka dono jong ni scribe upapen power kata ka willingness. Ban bot yo Chris. Bau ni wong kum dong ngan bot ye mekat caba melek ngai kwa ban ya ka juk kal dik ba me yan. Kelia ada ka digapor. Dadai mangang ala kemen. Oh, sa uway pat. Ubala kwa banyak join lang bat ngi ha ka jik sekri. Ban bot ya utra. Ban sekri lang ha ka jaka ka badai. Banyak lap lang yo jisu. Banyak sekri lang. Mau ha ka jik sekri. Dai mangajan lah kemen. Ni kamlong kum ta baru jisu Chris. Ni sung tu ya ka rekom reply ka jong. Mau jisu tip ya ka download. Ngatengam tip ngakemen. Bun bak ki balik ki balawan oh ngin le kum ta pastor jet ngin le kum ta pastor jet komo bring ka ben lamar ba ngam tip ka tor ki preo dap tang chitio tang si benai ngila ngalai i kila pen i ki so bat bakim long ke bayanya lu try men kam hadu bat up dagi tayo ba dagi benai namo tip ya ka download bat marsen terwau ni subscribe ba nong gum no oh ngakwa ban yai haga juga lentik ba me yai Jesus. Ujubab, ya kajeng jubab. Kabah kampla. Uang kumno haga dekat kabah sanpupra. Ujubab. Ujisu teulong hau kimersyang kita kitliu bagi sembeneng kajakari tengen reu khonu breu dan jakaban bu yala kakli. Kendiat ang ni bisa masuk ke konteks for Israel. Hari Israel kimersyang kita kijat merat ki babon ba por Israel. Kidan nela ki jong ki jakari ki krem la ki dance ki jong. Ni ki holes. But na ki krem ki ju hier thma ki brek bi adati. Teng don ki basa peniap. Teng don ki basa ben men sao. Teng don ki basa be thong ru. But ki like na ki ji thma jo ki kijat merat. Hapok ni popom sok men seorang mensyuaruk nginan duna yang signik tan khlau. Kamer siang ka parasimit kaya wiar kaya kumta kaya ud. Nei bentak lah kam duna namar balabun ki yang bat sibun ki daw. Kalau kum juru agari jong jisu kini kijat nak bilang ki bun hadu kata-kata. Bau jisu wang kini ki mersiang ngam agari kidan ke jakari. Jakari tengen. Wagi sembeneng ru kilong kumta. Kita lang kajong gaji. Kapoy lang ni kabu jisu ko aban kran yu ni uba ko aban bot yu u pe chene. Kimrat pi kita lang kajong kajakari tengen. Ki mi men step kiwan pai damit kita man. Ini manga. Ngam don tang ya kajakari. Ngam don tang kajakabakan bu ialah kakli. Pi aban so tu ya gani balai bu jisu kran ni gani ngasap ta episode. Ngasko aban wan ra kita ko Bible gani gapor. Ka gospel yu aris kolong kebasan kada ka khatra lebin boleh. Ka gospel yu aris rio pen rio. Ka gospel lu Matius pralai pusau. Lukas kendai san pulai. Lukas pralai penyo. Lukas sau arbu kendai. Matius sau khalai. Matius arpenyo arbu a. Penyi isi pun ki story ya ka bede ni benta. Nenga sepengkan mau ya pi. Ka Judea ka kanta yu Jesus Christ. Ka Galilee ka Benoyo. Kinong ga dara ki ada kerpat jor bun mi no nagari ke jongki. Kinong Samaria ki refuse ban ai
ia katakan jaka sungkat iyo. Kaya man puli. Ia kini kini baro. Ba pina puli ka Bible pina puli kini ke gospel baro. Wa ki breu ki chungu ki kentat iyo. Uang ujisu iyo ni ngangam don ti tangka jaka bangan bu ika kli. Kimrat kita ni ke jaka bagian ritnya. Ngangam don. Balai bu jisu uju pap bum ni ya uni uscribe. Namanya soto bangi puli ke dekat ke basan video. Uni ubriu udah don ni katakan jing kemen. Katakan enthusiasm. Udah long kemen. Oh, ngakwaban but ye me ko try ka coba melek. Ngakwaban ya ka juga lenti ke ba me ya. Bau Jisu u expose ya ka doh. Apa ngakwaban but ye nga. Ka nya ka juga lenti ke ba ya. Kelang ka doh para. Ka doh para. Pipi apan so tu. Bakar kom answer ka jong Jisu. Ya uni uscribe. Kala maaf ya kalau pensyayang ni bau Jisu tip maka intention jong ni ubri upaterwa ban bod yo Jisu kamlong kabade kamlong honorable namar haka custom de giu hagitu kipor kini kinong hikayam kirabai namoni di rabai de unong hik dong tho dong hikai ki ju it banya join lang ba ununo no hikai ubala khampau na bagi tip ba akapor bau Jisu dang donan ke persai kakerteng ju kala bananam kelek kala bananam kelek pila ban puli kata kada fak bakat wei hakal dong bakenda ngan puli kada fak bakat wei hendra ya kita ki pai ba sama kila tip kila but ye ti ula priang subha yaki bat ulaytu aki syapang ka himau ble baulah penkia iki ba don kam ya kaji penkia pai ba ba bod di Jisu don giba i ka jengkai ka jengu don giba wan ban bod di namar baule ki kampa ki kwai kampa ba tung ter ba ka kerteng ju kala bananam keleng pada bau ni uscribe i ya kane i yo pai ba i kamba i kata ka kajing banam ju Jisu dah kacing kemen. Oh ngakwa ruban joy. Bat me. Balai fitip. Namar ba uru ukwa ia gaju ka recognition. Dah ka banganya John ba utay. Ngarungan jo ia gaju ka recognition. Dah nga ba John yu utay. O kandan ka kabu yang nga banganyo ia kata ka self promotion, kata ka self advancement. Oh Jisu tip ya kadika intention jong ni. Oh Jisu juba kadika jing juba. Kaba penkendet ya uni orang pa. Kaba penkendet ya uni orang pa. Namar uni uscry. Uterwa ya ladi banbud ya u Jisu Christ. Klem das nyong tu ya kador jongka. Uterwa belong usenran jong Jisu Christ. Klem das nung tu ya kador jongka. Klem das nung tu ya implications ke jongka. Pilih-pilih terkak bahar mulai doa saudo arpusan. Don lai teliki eki. Jisu ong kumlo. Kiba ko aban bu janga tokin len ngiladi kin ba ya gading fna. Makin bu na den jongka. Kerana kaya ia kan jinglan ila di self denial. Kerana kaya ia suffering what kan jingyap naga bentau kres. Hagal kau kebagusan kerana kaya jing kerja. Ubadu no ila kami sim naga bentau jongah. News scribe sautu ia kador. Snowtu ia kador. Bapa Jisu sautu ia intention jaga jono jono ni ubriu. Jisu kanglut ia kijing kang baro. Ia expectation jono ni ubriu. Daga berjubah pakai mersiang kita ni kita liu kita jom kita ri. Ki sembleng kita ni kita cakap dengan reu khonu breu dan.
Wat tang ke jaka ban bu ika kli ka chong. Jisu expose. Ya ka do jong ni ubri. We expose ya ka cause of discipleship. Na ban bu yu Chris kan kentup lang ya ka suffering, kan kentup ya ka jing syak kan tait na ka ban tau Chris kan kentup ya ka discomfort, kan kentup ya ka jing dulut ya ki ba ni snow shngan haga ni ka pertai. Bo Jisu wan ya uni ubriu ya kata ka superficial commitment. John Calvin uong ini kintin that many desire Christ's benefit. Pabun ba ki kwa ya ka benefit ya ka jingmen toy ka banau Chris. Henry ya ka ding fna ka chong. Uang ru bo Chris utes launi ubriu udah siong tu sisa ni kamut kumnu banbut ya Jesus Christ. Para bangay ito nga. Chris ukwa bansong tu ya nga ba di piye kini kisni. Why you new bro? Daga ba Ukraine ni kini kintin ke papen kendet yu ba ke papen kendet ya nga. Ukwa ban pen mau yang. Babaro kita ki bubut ya Kalenti ka ba kini banya. Kamde kalenti to more comfort, more jingsuk, or more ease. Kamde kata kalenti. Kadang gue kecing ong ka ong bring ka ban ong chepi. Christianity is not the path to more comfort. It's not the path to more higher status or greater ease in this world. Kemudian kita kinong ngelap akan kes. Kibalap dak hongpong. Kibiong dak hinwan chau Jisu pin su. Pinam pangshu, pinam yapshu. Pinam majing eshu, kabang balance kan sudap baik. Pinam kerdu shu majing eshu. Kadai kecing syukur. Habangi puli pada ke Bible ni suatu buji suang komno. Ya kita kiban buat yu. Hakan ke pertai pin mat ke jenjar. Kumba ki syun nga ken syun ya pi. Kumba ki isi nga ken isi ya pi. Ka pertai ke isi nga kan isi ya pi lu kumju. Kumba kale nga kan le ya pi. Puli ke Bible bukan bun sin ya kata. Yes, ublay upendap. Ya ke jeng kerdo macam. Yes, habangi pang utrai uju pengkia abangi dewai ngam ong ni kata upelait lagi umba ki umsau ki eryong ha ka jing em gejung bat kiwe Henry aku aban ong kana melong kum ta barobor on this side of heaven so si bat ong bagidan kinang ngilap ki baterwa ya ka bakum kata ka jing em head wealth and prosperity on this side of heaven. Kat baka Bible kam keren kumta. Ki disi ya ki brio da ka bakom kini ki jajihikai. Kaban pelongi ki brio bakin bod ya Jisu. Anda kimat ya ka kos ka bakham ka bakham khra. Don ro ki ba atatien ya ki jingai. Don ro ki ba wat ya Jisu da ki wei pat ki jingmu ki babde. Utrai un pen snau thu yang ni nakaktian kacang ko. Dahil nagpakanaw ngihap ya kaban snau thu ya kajing mo chong Jisu. Habaw jubab kami. Nabun ba kibrig bubud yu Jisu with the wrong intention. Kumulong ni subscribe. Dan bubud yu Jisu na marba kadang kasamla ka baki itanat akawi kabalang. So kibud no. Tang banyo kata Gabriel. Nani ya ubriyo. Namar kakam. Nama babaro-baro kilalong kristan ngarong ngalong kristan no. Neba si her pateng. Nasibun kita. Neba ko paunam, neba ko arus pa. Namla sibun kita. Kababun ba kibrikibu you do with wrong intention. Aku apa namanya ni gue? Langin bud ya Jisu. Kali tangga ni gue. Namar ba long utrai ba unang panem ujang. Nama omdan nang panem da uwe pan. Like na uni.
Don nang suspa da kewipat light note. Don nu balakio lo kadikna balamipat light note tang une. Day na makadaw nga bu di un matitang mo unang panem utray. Usim kisi. Ubangay. Bagata ka day ka testimony jang gibriyo gibiyo jang panem hapo jang ka Bible habang ipuli. Kibon you Jesus for that reason. Namar kata ka ulong tang mo Messiah unang panem utray ba usim kisi Don da kiway pan. Sadly, hado kinikis ni. Don gibabot you Jesus with wrong intention. Kabu gajing ma yakiminsim kibakodo. Kata ka day ka mga ba bantan kat mahoy pi kaman kabanan ko. Balbaw Jisu ukran komni yakinikikan dia. Ya uni u comfortable follower. Ubabot you Jisu with wrong intention. Da kajing tmo kibam. Kadai kajing penkan mau. Yang apa tapi. Bakalan gado harapang ibot yung Jisu. Kamot ba kadai gador ka bangin siyo kapan yang. Henry kajingmo lang nagamot true believer kibanget kibasisya kinyo yo Chris ubakordor halor kiai baro jong gani ka persay. La bandai ka comfort, la bandai ka spa, ka nam, ka burom, ka jingim, na dong sa dong. Ukris ulong worthy banya kita kiai baro. Baik kada khot kalong nga bakhat sao jong Lukas kada khot ka ba arfin nyo ngan puli ka ongkom no kani ke bentana ka tien ka jong le khat sao kada khot ka ba arfin nyo ka ongkom ni. Ununuro de ubang baru ilaga jong ganing na but uban one ban na din jong umla belong usenran jong Ukris ulong worthy naga benda ubange ubalayo siya ka jing patem Ukris ulong worthy banyaki ki earthly comforts ki jing terwaja ka prothai no gano kajing em kajing u ya kajing em kajing bat mentang ini point bat ya ka point ka ba kada khot ka ba san pu kendai hado kada khot ka ba Henry Pau ke ka bang ipat ang ni ipat yaw ni we bri ketang u delayed followers buteng unong but ubah buteng hapangi puli kada khot ka ba san pu kendai don bro Pau mi iyang ni bau Chris uterwa ya uni ubriu ban but yo tangan puli kumbakalong kendai kada khot ka ba san pu kendai bro Pau ti ulaong ha uway pat to but yang Henry ulaong ko try sya bangan dalet no suwa bantep yalau pa okay Henry ujisu ulaong ha u ya kibayap bantep ya kibayap jongki Henry khilet no mami bat yalap ya kahima ublay ne khilet mami yalap ya kahima ublay kata ka de ngi nagaktin ka jong ublay bahang ngi ba Jisu terwayo ni bambot yo banang ipuli naka gospel jong Matthias uang buni uday disciple uni uday usendra na sure bagay sa kapat ang gapong ya ban smutu ban buoy ka ka jingmot jong kakentin senran la penang kama ka jutang ka batmai hakibun ki rekom katkom ki konteks habaong senran aga jutang ka batmai pa namar kamot tang baong senran kamot ba kidai ki balangit ya uji sokres Pila ban puli ke ni ke gospel yo ada sendriu nonong ke dekat ban different riu. Kabagong don ki senran
Bong tu. Anda bagi lihat sengau ya kaktiin ka jong Jisu. Kini kisan ran kila i no ya Kerteng te kerteng senran tang kamut pat ba kini gide ki ba but sayu Jisu ba kepada nget sayu. Pi kadan ka jinga per ka ba but yo Jisu physically ba ka ba but yo Jisu spiritually. Dan tidak ki ba ong ba kide ki ba nget lagi de ki ba nget. Nama apa ke Bible ka kran ni kani don't ki false disciples dan ro ki true ayu disciples. But uni ka Bible ka ong uday usan ra. But ujisu ula terwa ya uni ba un buat ya. Shua bangin pet ya karkom jubab jong ni upri. Wa ka kan mau ipi ya ki testimony na ka tinga jong play. Haba ujisu Kristo khot jayo. Kum kan nuksa Lukas san nong pina puliang tu. Haba ujisu khot yu libi badai Matias. Ula no dak ba ula buat ya ujisu. Pina puli ke gospel Matias mang basau. Haba ujisu khot yu Petrus ba yu para jo. Kila no dak ya kajar ba kila buat yu. Come on, they left everything. Bagum tak description ka bangi i kalau nga bakanda jeng Lukas san nyo don refuar ka jeng khot jong utrai ka jeng mut ahlan dat ka jeng khot kam dei ka jeng kai ka bathamai ka dei ka nom naga banta barok kita ken ki bakwa ban bot yo Jesus Christ. O Jesus ula khot yo ni ubriu ban bot yo ngam tep don ayu how ni ubriu baar ka pelong yo Jesus ban khot iu ba unbut iu ngam tep dan ayu hau ni orang ba ni ka wei ka ba ngai iang ni ka long ba de Jisu bos tang ban offer ban khot iu ba long kum do to but yang kata ka bang i na ka tien ka jong oblay. Bagai ka bengi jubab ngi i ka jubab na ni orang ba. U jubab wong kumno. Let me first go and bury my father. Hakada khot ka ba san pukandai. Hindai long ko try sya bangan dalet no shua bantep jala ukpa. Kata ka dai ka jing jubab na uni ubriu ubah. Kendiat ngene farkat. Kajing khot jong ublay kalawan na uni ubriu. Henry u hesitate. Ban shim ya gara. To kajing buteng ka jong u. Ka delete ka jong u ban but yu Jisu. Kalong very legitimate. Bale. Namar ban care ya kitme kikpa kalong kabadon kam. Barabuong sa siwa yang nga panganlit bantep yaw pa kakum ka custom jigijiu dan lai tali kijing mo hang ne laban day ba ukpa jang ulayam so uha banlet sing man pandep ya ka rights ya ka hok bantep ya ukpa ne nama baga Bible lang ni kakam kho la ukpa jang ulayap ne upangjur ngam tip dikata namar kababa kakam kran ye kan ye namang siu itang ner kompen pau jo uni orang ba laban dei ba uni orang ba ukwa ya kabanlet bansa siwa hayi likely ukwa bansa siwa hayi tat anda ukpa jo unyap Kenang ba unyo priang ye kita ki inheritance baro baba un pendep ye kita ki families duties ki jong. Taban nevertheless nga bas tu yang ni bakani ke jilong dili jong uban but yo Jisu kalong very legitimate namar kata kajing don kam kajong u haye. Tamang apan expose ke intention jong ni. Ya kan tak no jong. Uni ubri udile namar udon ya kata divided attention.
Bada bau yo siau ya kata ka jingkot jang utrai. Ndai. Upet kita ki situations ki jang u. But u klem yil sa kata ka jingkot jang utrai immediately kumbalong u Petrus, kumbalong u Andrew, kumbalong u Matthias, for example. But kajulong kum taru ia ki babon. Ka circumstances haka jingim jong ni urang ba, bagi taki problem haka jingim jong ni urang ba labanong, kila overwhelm ya ka jingim ka jong u, hadu ba ukwa ban up, banda handle siwa ya kita haka jingim ka jong u. Ba andala dep ban handle ya kita ki jenengkam haka jingim ka jong u, un sabut ya uji sukres. Kata kadai kabadan haka dono jone brio. Kata ka divided attention. Kabang ini perhat bat ngah kini kepor kabamenta. Let me wait. Wong. First sya yang bangala bangalit bentep yau pa. Pi kata kadai kabang ikat khot kaba sandu kenda. Let me wait until my family responsibilities are completed. Tanda kita ki responsibility sa kiyeng kasem ngala pendep. Syasyawa yang abangan le kata. In other words, kajingmut jung ni ubri kamut, I will follow you later. Ngan sebut ime hadin kita ki earthly duties ke jonga, kila dep badat settle haka jingim ke jonga ba kayeng kasem ke jonga. Bau jisu wong yu ni ubri yu. Ai ki bayap kintep ya ki bayap. Ai ki bayap kintep ya ki bayap. Balik ihabas tu kada nama rapor Israel. Kani ka jingtep ya ki brio ki bayap. Kani ka wei ka kam niam. Ka bagi da ken buram bakin kor ye ka. But ka long halor ki ai baro. Teng sadly hangi kala tu wat ye kata ka jingye dei ka basisha bat uji sukres. Sofi ban ong bangai kenduk sibun ba ki minsing ki bakon. Ki ba mi appear na uni orang ba uba uni delete followers. Namar kini ki ba kidon haka jingim ka jong kita ki earthly responsibilities. Kapelong ki babun bakin miss ya ka jinga dai pamjokot bat uji sukres. Uji su wong yu ni brio. Uji babong. Ki bayap kentep ya ke bayap. Andai mami to khelet jalap ya ke hima kajong. Ke ai ka bau jisu uklami kayang ni. Uklami kayang ni bangin forsake ika family responsibilities. Bangin nam ke kli isu ya ke kami yang kamsem ke jeng. Namar ba ka Bible ka kren bangin dai ban honor ya lagi kemi ki kepal. Negay ka bau jisu ukwa ban penisi ni ka real motive. Laban day bau ni ubri ukwa ban delete ban bot yaw kres. Daga ba penang kam yaw pa kum kadaw. Oh ngay kenduk sibun ba kibri ba daw. Oh namar kalok. Oh namar kikon. Namar baka lakhay nga hakani kaniam. Lakhay nga hakani kapalang. Ngalasung ku wala galong kan kabamde wala su ngalong kababakala wala ngasu bagamsan ngakwa banti be kajing sya ne namar gini gigi bro ngamlate bangan syeme ka bangan buat so si adu kata-kata ngai kendu ikinin ka por ka ministry nadu usnem arajar nyau syakmat hadu usnem arajar pendrio haba ngadon hakini kijing syakri ayo bon ba kibri kilong kumuni delete person delete follow ubabu teng ban bot ya Jesus Christ
Phi u Chris udiman yaka supreme allegiance. Yaka supreme commitments. Namar ban bud yau Jisu ka don ka dor bangihap ban siu. Ba uway po ang ban bud yau try. Lan ubala khot do try ban bud yu. Uha ban long bala kre ban sakri. Wat ban long lakloy ban kenyano ilaga jong kajing im na ka banta ka kerteng. Kajang utray namar ba utray udi man supreme allegiance. Nadu ba utray ula pen im yangi. Nadu katagas ni utray udah ukan rak ujongi. Uon yang i nyim dei su ki jong hi ngi dei ki jong te kum no ngila ya ka ban replace ya kata de ki kita ki earthly attachment ha ka jing em ka jong. So the point hang ni kado ba ukres kwa ba ni kai shau uni bri ba sagi no earthly attachment may rival Christ. Namda kado ka attachment jong ka persai kala bande ka jinga dei kala bande ka kabala ban rival bat kata ka jinglong nang kong Christ ha ka jing em jong upang. Pi wala ka ni ka kran ni ka jong sanran ka basisha le ka kata ya ka salvation ni ka jing panem. Namar ban refuse ban kentaj ban submit sa Christ. Kapan pau ngidon niya kabakum ka kadono. Ha ka focus ka ka discipleship. Hindi ka discipleship ka ba shisha ka sakhi jong ka jingit ka ba shisha. Jisu ong ay gibayam. Kintap ya gibayam. Ay kita Hangni bayap, kintep di bayap kamot, kita kiba spiritually dead people. Kita kiba long indifferent ya ublek, long indifferent ya ka gospel, balik ka jing shisha ka, jing balik ka hima ka, jing ay kita kintep ya kita kibayap. Henry mame, kela yalap ya ka hima ka jing. Tong ini apa je ki hat sing ki jingkan ki ba ke jong Jisu na ka ni ka gospel jong Lukas khat sao ka de khot ka ba arfen riu wong kom ni ada unu ru uwan hanga ubam isi elau pa bat yela ka kebe bat yela ka tanga bat yela ki khun bat yela ki men bawro senrang ba kantai hot bat yela ka jong ka jing emro umla balong usenran ujonga ka khor hadu kata-kata ang ni kamot ba uji suong pangidebet isi ya ki pa ki men ki para kajing mot jong uji suang ni kamot bakata kajing it ke jong yu jisu kan pelong ni kita ki jing dei bajan jong i akan ki prosai kik kumbang isi ya ki kabamot ukris uday balong ningkong ha ka jing im jong ina ong bayang menegay ka point hang ni kaday no earthly attachment may rival Christ. Malang na Yosha kata ka jingit ka basisya. Kan say kata ka jinglong sanran ka bakum kata. Nama ban refuse ban submit to Christ. Kapan pao ngidon ni ka bakum kani ka janto. So tinjo ila di ha kani ka janmi. Tendu ya kan ka polang bagan ni ka bentana ka tien ka joblay. Kadakhat ka ba life ulay. Kum taru no na phi ubam nyaudu no yaki baro ki ba udan umla balong usenran jonga. Ubam nyaudu lo ki baro umla balong usenran jonga. Kantin ni nyaudu kamot ba every Christian should become poor. Kamot ba ki Kristan baro kinong gibadok bakim dai ban un haga jingem ka jungki. Henry hang ni kamon baka jingrong senran ka basisya kadi kata kajing ai tilot ka papura sa kajing long try o Chris baka jing penya o Chris ya kajing im jonga ba jongpi na do bang iyo kajing panem kamon jang u kalong kamon jonga kajing shisha kajing shisha ka jonga ka plan jang u ka plan jonga haba ka ni kalong ka bade dadang ayap
ladang sabe, ladang sakren beng, ladang long marweiru, ukres udah ke fokus bekajing sisa kajing ukalong kabang haban len yala kajing kajing em. Syasi tom naga bentang kata wat ladangan du yala kajing kajing em lu angan du naga bentang kata. Naga bas ngausi, naga du ikapun gibong ngasukmen pastor kajing kai kajing pi. Kalau kajing kerhu ya nga, oh ngalong kum tahang ta, oh ngalong kum ni kum ta, ngamsan ngasak kema. Hadu mentakim sim ni keraki delete ban ko ngu ya ka bau kreso khot ya ki ban ko ngu ka pen pau om ma phi ye jau jisu om ma phi bang ni ka jing kren ka bang kren na ne ba kren ki pat ka pen pau ka do no ke jok phi dei u bre u ba kum u ne ha ka khot ka ba san pun dai hadon ropo tenju ya ka do no yo ba ka syukur ya pi nama ka do no ba ropo ka syukur yu bre an perlait ya ka jing syukur ka do no te an tak li wan ya ka reality jong ka ketien ka jong oblai kani kadai ka benta ka baan ka ba ngakwa ya ka ba ngan pen i hang ni jisu khot yu ni briu bo dei ban le no om ban a jisu yu i ha ka dono jong ni briu ka ta ka partial commitment ka batang siteng silia jisu i bo ni briu don ya ka jing shania hau blai oh, you Jisu expect yang bangin sumar yang kita gibedan jing adai pari. Hanya kaju ko por Jisu demand kebening kong bangilong loyal siya. Balong loyal. First, loyalty, allegiance, kadai ning kong batu Kres. No rival padu Jisu. No rival but Jisu Kres. Na wala kata yaw ni ubriyo. Jisu ang kumno. Iya kibayam kintep ikabayam le mame kile yalap yake hima kajong oble kile mame kile yalap yake ya kahima kajong oble kani kalau nggak berengkam ada kata bangin don bangin pendep ya kita ki responsibility zuni ya kajing im zuni kalau kepada bantep ya ki baton zuni kalau kepada Ndege bang habat berkat akan ini po. Dan sibun ki bang i bakilong ki barang kam hakado. Hatong in mi kajing im jong ban fulfill kita ki maintenance jong kajing im le commission na ka bantau tra. Ti kita ka de kajing keli ke bang hapan keli ka de po. Kalau kau kan jauh jisu ka de khot ka ba Hagal nong ka bakandai ka de khot ka ban rupo. Ni kata ka sense of urgency. Kahima ka jong blay kalong very urgent hadu kata-kata. Ngamtip lau ni ubri ulet ni umlet. Kalau kau mai daw ka jemu ka de khot ba satu kandai ti imat. Ngasarai kampo siya bau ni ubri upa delete ban bot yo kres. Hada u delete ban bot yo jisu ti modoron simkia ya ka ministry ka jong utrai. Unsim kia ya ka jing sisa unsim kia ya ka ege bo try wong unsim kia ya ka ege badai un ya ka bamdai ngam tarai na maka skip sir kapong na nga sumodor mga ngam tarai pi bo unsu tu ya ka ni ka urgency Jisu ukran na ka bantajong iya ka ni ka por kibas ngap ka ni ka kubon banga duai bo mensim bo ko pesong tu ya ni Baka mission kalau nggak bekerja. Kajinang kama ka mission kalau nggak kebakrau baga bekerja. Malah kesngi kibriu kiyap. Malah ka kenta kibriu kiyap. Malah ka second kibriu kiyap. Malah ka minute kibriu kiyap. Klem Jesus Christ. Yok pau jomu belayap lesi umla belayai. Lada ulayap. Lenaga benta ke bayim. Dan kam ban penpoi syaki ya gospel jong Jesus Christ. Ban kini ken thet yaki na kata ka grip jong ka jingyap. Jong ka pop. Jong ka du jong de. Banyalap yaki ya gospel ka badai. Bakin yo ya jipan empat ya jing embam cik. Kakia ada kata. Baldangi hesitate. Nah, kalau udah gadau,
Wat kita kibang ide ban lek ban reach out yaki kenya klemukres. Bagian poi sa jaga ka betul. So ka poi nang ni kalong very forceful na kaliang jong Jisu. Baka kenta kalong kabakir ki hado kata-kata. Kenta kalong kabakir ki hado kata-kata. Ban yalam ya ka gospel. Commission kalong kabakir ki hado kata-kata. Tongin bat ya kani kejeng hikai. Shua bangin poi shu ni ubriu balai. Haga ni kejan mi. Kabamenta. Tunjuk ba la kejang kadon. Yes ba. Kejang sanran kejang pi. Mana belum priority. Haga tak kejang game. Kejang pi. Badmentang ini poi shu ni ubriu balai. Uni unong bot balai. U divided follower. Nah baru lai jeli gini ki follower ki don ha kaju kalenti ke bau Jisu unet cha Jerusalem. Kat bagi dangi ay kan kalenti kini ki bro ki ja. Uni ubri balai u terwa ma u pa ban bod yo Jisu. Tay ka ban fu wei. Uwei pat deu lo ong ko try ngan bod ye me. Ada sya yang abangan kublai siwa ya kita ki bahayeng jonga. Sya siwa yang abangan kublai. Piapan underline bahaya kata benta. Sya siwa yang abangan kublai ya kita gi bahayeng jonga. Jisu jwa ko nan reu Jisu la ang om dan ubri haba ulabu ila kakti ya ka jenglur bat udah kerti yang din. Ubabet ya ka hima ka jong oblai. Sauser kai hadu kata-kata. Uni ubri ubalai ulong sincere. Udah ni kata kajing terang ni kaman but ya Jisu. Henry udon pat ya ka divided heart. Kedok nur kapaparya. Uang gumno. Syaswa yang ngan lece. Sayang malek kublai. Piaban analai marketing kublai. Naka jingkren jong uni ubri ubalai. Ngila aban song tubuh ni ubri ulong willing. Ban bol utra. Ulong sincere kata kajing kuaga. Nevertheless, wala kata uni udah nekat di bayar hat. Insibu yang kajing keli. Kaya ka banja ala uni ubri un lagi. Naman hang ni ngi kentin Henry sya syawaya. Nalet sying, nalet kublai ya kita agi bahayi yang jonga. Dengan ong noh kata kentin. Naman hakapor buangan bud yu Jisu, laban dai bu niu beri uperkhat. Ha kata kajing rai ka jonga. Perkhat. Upen kot ba ulong la kloy ke man bud yu Jisu. Henry don ke ai ka ba nakaliang ka joku ka ba usngau don kam ban pendep ningkong. Kaya kata ka ba usngau don kam ni ketika family affair. Family affair. Mudur biang la ulai chien kaya ka ban jayu ni ubri. Shibun kiye kan mi bar ki ba usngau don kam ban pendep. Oh kani ngampat semla ban pendep. Katai ngampat semla ban pendep. Oh ime ipai jonga. Ikwa yang ban pendep ya kani. Kayeng ngampat sena. Kepara ka jonga kadang pule. Hap banyarap iya ka. Kasyong ka kasyong man. Basibum kiyay. So ulah perkata katakan sengaja. Ho na ko man bod you try. Dan gay ka baudong kamban pendep ningkong. Family affair, business affair, employment affair, financial affair. Hadu begini ki affair kikelalong ningkong. Hau. Kumba ka jalong kumtaru haki babon na kinikisni. Perkat kendiat sipang jauh ni ubrio. Namar kabakum kani kejat do'nud.
Kan pelong yi Ibriu bakim la ban shim ya garah. Kata ka pangingapan ni perkhat hagani kajan ni. Namakar komkan jong ni Ibriu nga perkhat. Wong angan shim syuti ngalet saying ai kublay bagam tangan ong goodbye yaki. Kata ka jengmut jong ni orang ba hang. Andau Jisu song thu ya ka jengmut jong ni orang ba. Ujuba wong kumno. Andau Jisu long u omdan ubriu ubalabu ila kakti ya ka jenglor. Bat ubada kert yang din uban bet ya ka hima ka jong bleh. Again ukwa pa pasok thu yu ni ubriu baka kador jong ka jengbut ya utrai kalong ka ba kraw adu kata-kata. Kraw adu kata-kata. Uni ubriu ang sya siwaya nga. Kata ka buong. Sya siwaya ngantik list. Kata ka jengmut. Bangan lay ong goodbye ka yung kasan. Dan ang lingan sa bodi me. Kumong me amne ay bantip dala na po yin. Kini kaya bro kerja kan pelong yu ubo unamla ban sim ye garah. Bangan lay sim sipun ki briwa ke jinggo jonga. Lada de ulok na kalok ki kun. Kibam simla ban sim ye garai ban bot yu try wada baklas nong thu. Bakalong badai. Kajing ade bat kajing ade bat bahing basam, kajing ade baka boram pertai, baka niam gorok baka tertia. Kibam simla ban sim ya gara. Kaniati na ya keren das ngap nak ketin dala i ko bagi ije ayo try. Ndio try kwa ban saya kiso. Nas ngap ya kajing keren jung ni bere ben kom bere ala de gi bere badai. Oh, teba. Oh, terwaban bodi hit tapi yo try. Dapat dah kalian jadi bro lagi day ande. Hamai kendoi ki bro dapat ni kajeng bang kajeng tiang ki ketin ti utrai kumta utrai kumta ngalas ngau thu je ka ketin jeng ublai mensyua ngam ngalong kumta menta ngalong kum ni ngam jutip ye menta ngalas ngau thu ki baro tas ngap tapi ngas ngau kumba kajeng tiang de fi. Anda pisnyapat ya kirai kabami na kita kijingkran jongki. Kimi her na ubriu benengkong, kimi her na ubriu ba, kimi her na ubriu ubala. Uji su ong hakal nong bakat saulai fulai wong kumno. Bangi de ban nyaudu lot ye ki e baro. Usenran de ban long lek lo no buka ban long usenran yang Jisu de ban long berkloy ban nyodu habang nyodu ngong men ne kamut kumno kamut ba Kristan de ban long baduk de ban dan ka jingkim ka juga pamut ang ni kamut kumno ba Kris ulong uwe utrai jong ka jingkim ka jungi kakak ni kata complete surrender ka jing long try Kris ba ka jing penyai Kris ka jing ka jungi Jisu ang yunivriu Om dan ubriu bau lebu ila kakti ya jenglor ubada kerti yang de. Adan ubriu ubarep ubalur lengka ubalap mit tangga kerti yang de atau la pendep ya kata jengrap kacongkah kacongu. Will he be able to plow straight? Tara jenggeli. Uji so kan ya kata divided loyalty. Kumong mana divided loyalty. Uni ubriu ka first loyalty kada isa ka relationship. Siya ubriu. Saka jingmut jong saka advice jong ubriu. Kamkor ka advice jong Jisu ka Bible ka bangin kongo sigi bam jukot de ka advice jong no ka ban peniap tengi sigi bam jukot.
Kali mafila ka jong kajing. Uji su kren ni ka divided loyalty jong ni bre. Ka hesitation ka jong ka jing kren ka batai ye kata. Udang udang long ye kata ka jing ka bare ulong kum ka tengah jong ulot. Ka baka dok nu jong ka don boroboras Sodom. Uji su ong fit ye ka bokomuni bre. Ka hima ka jong ble. Kane kamut sinless perfection is required. Hendai kamut ia kena gawai. Baka donut kabam long lakloi ban ilut ia ki na kaban tau kris. Kadi kadonut kabam long compatible ang no bat kata kahima kajong oblay. Oh kan ka palat dede ka palat. Hoy kibalanget si siya yung Jesus Christ ki genuine believer. Kidan back ka struggling ka jungki ha ka jikim ka jungki na makiran ka kani ka pop kadang don ka do ka jungki. Ngin salat na kani ka pop barang snow hangita anda uji su unwan ban shaw yang ni or hado ka sngi jung ka jinggap. Ndai kat bang nang em hing hap ban be ka jing khot ka jing tang bang penyap ka jing ka opera ka do ka pop bang snow apa jung ni. Kita ki bangai ki bisa ki struggle bagi cingklot babu na ka jing ka jungki. Neki affair na usenran ubabakala ani false disciples. Ubaka donu joku kalong back divided. Kaparya. We fear. Baglabak. Jadi kita akan dikebangi apa? Ya perkhat akan dikejanmi. Hatu kan ni ka teks ka kren ya ka jing padem ni ka jinglong senra basisya. Kong biang laro menet kini baru kita teks kren ya kata ka discipleship ani ka jinglong senra. Hene ka jinglong senran ka penpau ya ka jing sisya jong ka jing padem. Nama ka Bible hi ka reject ya kata ka jinget ka bamdon ya kata ka sarandar syauchris. Bible reject a faith with no surrender to Christ. Namar kajing padem ga basisya, kapen mi ya kajing yesya na ga mentau Chris. Kajing kongu ya ka ega Chris ong ya ka bangipan kongu. Kajing im ka papanan burom na kerteng kajing para padang kajing struggles kajing. Kata kajing IT lot na ka mentau Chris ni ong ka devotion sa Chris. Wala kamlong janay hindi kalong genuine te. Wala kamlong janay kalong genuine. Kibriya kuliyo siya ka jing padem. Kibriya kisanaran ba siya jong Jisu. Kiper. Na pseudo discipleship. Pe kumno Jisu ang kandiat ngan puli naga gospel jong u yal sipaw ko ka ba afan yo ong kumne. Kita gilang brot jonga kisngap ya kaktin jonga. Kita gilang brot jonga kisngap ya kaktin jonga mangati nga itu ya kibat ki ya but ya. Kisngap kaktin nga jonga. Om kum gini gilangot. Bekibut ya. Nangai pila song tu ya gini benta. Bagam day bandon ka complication batin perkhat ya pi hagani kapo. Habang ibut ya Jisu kadon kadoh. Atungi ine mi udah katonod baru. Ngintip bangimlabat iya udah no baru. Yes, internally tiyo try wala parang kita kitchen cloth. Hata pidan na yung kata total dedication kajing IT lot. Hindi ka ba, kami ka commitment ka batang siteng silya. Kung kikisang yaban priyang, yakading na, omtang ya kapansingan. Yaban kenyi ka do. Ngidi man long lakloy ban abandan ya kano. Kabala ban distract yangi na ukris. Baka yung score kaktiin ka jong. Baban buot yung waldi ka baday.
Nga maka fokus jang Kristan de Ukris. Ba bandan kanu ko rival bado. Ada baro nginyo kata jing mo nginyo kata jing pengkala na kating ka jang oblay. Nganget ba tang kan kalong ka jing kerhu ya nga balik ba priang ka kating ka jela ka jong hiti kan fair. Kan kelalong penban ka bikon jang ka truth sa ka percaya kata ka nong ba alor jong ta ulu ka pating sanya ka gospel of Christ ba ka jing sa Christ ka percaya. Dan mabangim so tu ka dor ka jing long senra. Kabu jeng ma ong ipi. Kabu jeng ma yaki mensi ki jong. So kum ta ka lesson ka bangyo og ni baning kong ka day Ukris ude bandai ma ubade ban un ya ka jeng im ka jong. Ude utrai, ude ta mode gunong pedem ude utrai. So ka kren ni kata ka absolute lordship Ukris ka jeng im jong ubang. Bau Jisu ude balong nang kong alo ka comfort jeng ka percaya jeng ka do, jeng ka family, jeng ki plan ki jongi, jeng ki aka baro, haga nege percaya. Belong nang kong mo. Ala kanu ka pakentut ka jeng long ka nang kong ka jeng. Delete ya kita ki aka baro na ka jeng ka jeng pi. Panam day bandan kanu ka boleh tahu. Chris nang kong Chris hapdeng Chris nadong sadong. Kabar. Kani ka dor habang ibut yaw Jisu. Nama kajing long sanran ka basya kakentup. Ya kajing kenya, kajing saksi tom na ka bentau Chris, ya kajing len ladi na ka bentau tra. Bet yo ba pidon ya ka bakum ka ni ka komlong jo uni ubreu banin ko. Uni ubreu ba uni ubreu ubala. Kibam sung tu ya ka do. Ba na ka bentang kibangit bilang yo kibala sania itu kemonong panem. Kajing kaya ni kadairu ke urgency jong ka himau. Jong ka commission. Kabangim day ban postpone. Siap. Dan kita itu kita langsung tu ngamong bagi periode juga cipen mendai kita yo juga cipen mendai kita sakut sa. Hagi ke ba maki hiru kim periang. Siap dalam komta. Siap dalam komta. Maka syukur komta ke sing kosong ki. Kim simla ban pendep ban ya jaga kata ka bagi terang bagi bu. Udah lewai perlok uba atep ya kajing sa ngai ula yo le kajing pan. Henry ka voice jong ka lok ka jong ka kamkraw bani ka voice jong Chris. Hado ba ka syukur ko. Don ki bang yo kibatep kajing sa ki kwa ye ba song thu ka yo bade. Ne ka voice jong ka kmi ka voice jong kupa ka voice jong ki para ka voice jong unu ubreu. Ka voice jong kita ki behar pateng ka voice jong ka voice ka kalong presiden bani ka voice jong Chris ka jong khot ka jong. Kim poi sai. Kabangalap lagi compromise. Kata lagi bang kamu semua ketang ki compromise bagai mana. Bafile kenu ya kiam kin kran ya fi i kama ki ya kajin sisa. Literally ubleu tip ke intention ka jong. Kabasa. Kakran ya kata ka persevering commitment. Kata ka kajing IT load kaba persevere kaba yai ne how Chris kaba yai im ya ban bot you Chris ye ka jing sha ka jong ban ye kata kaba kenran dadi keboong ujon makartar ada sha bi man ba ka jing pen emu Chris sa peleng jogi ni gelai ko ki pre pla long kumnar ka jing jingai jong kat jong tliet ba uni upodan tambah kido ya ka. Sewat lakan nega teks kam hikai baka jing pet em kadai daka human commitment dan nega jing pet em kadai daka bangi earn ling ba kita ke jing kenya ke jongi hende kan nega teks ka kren ya kan nega wei baka jing pet em kadai daka jing hende kata ka jing ka pen mi ya kata ka transform allegiance
So kaya kajing ni Chris we expose sang ni ya ka false discipleship. Bukhot iki brio siya kata ka wholehearted devotion. Kajing IT lut pura. Kabami siya Chris kabami na kata kajinget kaya siya. Talangin buot yu Jisu Kenya gadoh. Talangin buot yu Jisu buot na mentawat buot tengsyu. Buot immediately. Masih mengila buot yu wat num kertiang dinsyu. Alayap lani yu. Syabe thong ni marwai. Syakan ben ni syarki ben. Syabe balang ni syak syok syak tiad. Syak lek ben syak lek aku. Syabe na ye. Na duduk gaji mentonya kadok. Compare. Buat you. Buat no. Buat klaim dak kertiang dia. Haba pisu tu pi buat. Hakal di kepada kan. Hakal di kepada. Abang ni angin buat you terangin dah. Buat you hakal di kepada. Mereka buat hakal ni yang berokok. Magi ye. Kiba light nak keti. Kiba light nak kabon jo try. Pinum dan jimen to ye hang ta. Kadang kador. Abang ni buat. Ya wes. Ublay kun kerku yang i. Bad nak kermen bakani ke kubor. Kan keta kan kelah. You know. Kaboram tang syau try. Ai bakani kubor kan keta yang kan keta beri fikir basngam. Bangin poi sya keju. Kabo kores kwa ini bangin poi. Naga benda kaboram kaju. Tu Kenya kado. Om tang balong lak lo kan buat. Kenya kado. Abon khot dia pi ko ngo ya. Apel buat dia buat terjadi. Ya naga benda utrai kumba ulah IT lah kacang-kacang dia naga benda kacang. God bless you, boy. Kaboram syau Yesus.